Indodakazi yokhothwa ngibani ngoba zonke izindlovu zokhothwa ngabonina ilanga lisilahlile emazulu kwelakithi kaZulu imbaba lethumba amadoda lapha ehlathini eBhalitho ngetshelo omlabalaba elalingazwa umuntu lawadida amadoda lamdida ubiyela umqaphe ngonyama ladida ujika yazalwa kaXaba ngencwadi encane eqoshwe ngumkhwanazi uSayitsheni omkhulu lapha esifundazweni sakithi kaZulu kwezomthetho yabadida nabasendiya abuyele emuva amandiya enikina amakhanda athi umkhwanazi udlala umampatile lapha ehlathini eBhalitho xola mkhwanazi umfundlana uyesaba futhi uyenqaba ukulahla inkosi lapha ehlathini ngobe yokudliwa nayizilwane ngezehlathi zinkulu izindaba iphuma uphoko kwelakithi kaZulu seziyosengwana inkehla imageba mntakandaba yenqaba inkomfenge nabaphelezeli ngobe yokulahlekelwa nayisizwe ngesikasenza ngakhona kithi kaZulu solahleka nesikamamunga khula amageba liyashonilanga umsindo kwingonyama trust ungobowani bondaba ungowani bondaba uyokuvusela amakhosi ebukuthi uthumala ngoba imbabazane isiwahaqazela amadoda nangezinyembezi ngapha ngasempangeni ivale mfana amageba lo ndaba ine affidavit iyakubangela bomthetho ngisho kwena ke wenkwezela yakithi enkunzana abayikhiphe enqulu endlini ngoba beyibangela amahlazo bathumisa uZulu ubomvuza igidigidi kanti okandaba bengenamali bambangela amanxeba yebo ukuthunikala sifike kuseshaya umthetho ndini saphuma leyo shona ilanga iyasipheka iyasithulula imbabazane emahwanqa ngomqingo wamaphepha ithumisa uZulu selenzile icala kwela kubo kaZulu ngoba ethatha uthando uyise ezalwe emazimeleni wamshovela esizibeni isiziba sasingabhukudi umuntu sasibhukuda umuntu ngobe lokho endlini kokantuswa hamba mageba uyabizwa shaya umthetho ndini ndaba zakho mntakandaba zimnandizo ndaba zakho mntakandaba zimnandizo upelepele zidida umuntu ekulandela halala amageba indlela enhle ubheke ejosini emakhonyeni wakhulumisa abantu bengasathanda ukukhuluma impica abadala le ndaba isiyosala baphica nabasha ufike emini bebade kwamyeni kwakwatatazela umama wakamyeni wathi wembube ngakabani lamasanga sohlabelela ngawo kugijima uzenda ugedla lwempangele zala kwaZondo wayokhulumela inkosi kwabomthetho abamthetho babuze bayithola impendulo nansi indaba enkulu emazuliza nohulumeni ka5 years khuzani babazani nkulumo zikaKhongolo sezinochuku zidina umuntu omdala eshaya umthetho ndini inkosi yaphelesweni lapho ndini ufohla bemkhothamele namhla amagede asevaliwe ndaba zakho mageba ziyababaza ngupelepele ukhale waze sisulu umntakamba ngizozwa wayishaya amhlophe indlela ebheke eswatini kwamalume wayobikela inkosi umswati kaNgwane ngeshobo lemnyama elehlela eJerusalema lapha kithi kaZulu ungayibambi ngezidlozana leyo ndlovu ethokodidiza ayisakhahlela iyanqaphaza kuyosala mngwengwe kuyosala Khongolose abasaNazaretha ngibabuke ngabathanda ngokuthatha umNazaretha bawunika inkosi ophahle wamhlokandaba obhukuda phansi kwenkunzana thatha lento umntakandaba ayinamngozi ayihlaba ayinampondo zonke izizwe